дӯстони азиз, пеш аз влога сар кардан ба шумо як канала тавсия медиҳам. Канале ки ҳами кулинария беҳад ман худам хали каналоро нағз мебинам. И занаки ёш, занаке ки мегем хумоку ба ёшиш ҳама ҳунара метона. хоҳаракай 21 солаҳай дар Москва зиндагӣ мекуна, соҳиби 2 писарчаи нозанинай. беҳтарин каналай, тамоми намуди хӯрокам ҳастай, то нонпазӣ, то пухтупазо, торт, салату ҳама чиз дар канале дида мешавад. ман дар худам дар бениҳоятам хали канало маъқулай тавсия медиҳем. дар омада аз номи канали Мама Лайф ҳатман салом расонен. тамоми нозукиҳои пухтупаза ба шумо мефаҳмона. Хазия юшка нигора ном дора номи каналшон. силкаша закрепит мекунам. илтимос мекунам аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ҳами каналда обуна шавен. беҳтарин каналай, пушаймон намешавен. як чиз не як чизаи канал меомӯзем, бо барои хонаводаи худ тайёр мекунем. бениҳоят шод мешаванд. раҳмат барои дастгиритон. салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. имрӯз бо рафтестем ай мактаб рӯй кардиам ки ҳам хали суратҳои барои делал документ чон хали специалне ё бо бахчона хали документ тайёр мекардиам. делои мактаба мемонана бо папка файлда якм страницашда ай хучон коғазҳои ами давлати хучон бояд боша хали гирифта будем. сурат нагирифтем. мози қати будакоем. ина бачам, ина духтари калонӣ, ина Зайнаб. савол мешуд ки фақат Зайнаба нишон метиҳед ё шкалонан ё бисёр дарс дан. баъд фақат Зайнаб ҳамра майқатимай бисёр хабай майдака ӯра нишон метиҳам. хали подписчикои нав омадагӣ ҳоли чанд савол додиам барои худто маълумотиен. даже ҳоли намедонам ки мо дар куҷо зиндагӣ мекунем. мо дар Қазоқистон зиндагӣ мекунем ва 3 фарзанд дорам. чандташ дар аму комментария ҷавоб додум. хеле савол бисёр меша. чиқадар подписчики нав мебиёр видеои пешина дидагӣ нестан ки мо нав омадем. хелошон ки мо пешам ҳамиҷада будем. не, мо навам 1 моҳ зиёд шуда омадем Қазоқистонда зиндагӣ мекунем. нами қати мактабу зиндагӣ ҳози овора неҷа. хай имрӯз офтобай шамола ай барго фаҳмидестен чихе баргора бурда овардесте. беҳад шамоли сахт. медонам ҷа чияй ки рафтестем. ҳамин суратҳоро главни гирем ки ҳар рӯз маълимаш менависа. имрӯз шанбеай бо маҷлис буд. суратҳоро обязательно биёренгу анака мерем насиб карда боша мегирем. ина ҳаст ҳамакато уҷада велико ё аренда катияни мегири платния пулша медози кор мекуна электрический великоша мамхел. ҳаяқа дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. касе ки моро дастгирӣ кард азо раҳмати калон. лайка фаромӯш накунед. як лайк ҳеҷ гап надоре, дариқ надоре. лайка бимонем ки мо ба аму лайкҳое ки шумо мемондагӣ ва ба просмотри шумо канали мо пеш мераванд. я лайки чӣ нестай бисёри одамон намемонанд. хай бояд шуда ки видео пешинаи мо вообще дизлайк надора. дизлайк мон ё неста ё аёдаш биромадан. дизлайки бисёрам намегира канали ма. ҳар як видеом ята мегирифт чашм нараса ҳамун дизлайкмон нестоли. хай раҳмати калон бароям якта дизлайк монагмон. хай бо мо бошен. иҷара бине ҳама чиста ҳами вай баҳор тирамоҳ баҳор гуфтестам. дарахта ягон барг намондай ва осмонмо кабуди соф. ҳам ҳаво гарми хали ҳавои тозаи хушрӯяи ҳами шамолаш камта подводиткадеса камта хнӯк ҳами куртка пӯшидагием. хай дастом ях мекунад. оз ҳами Зайнаб дам ку я магазинои либосашам бубинем ку ягон чиза ки созад биём. шапка бигиремша шапкаш майда шуда. хай берун намебура фақат адрини хонаем падезда бозӣ мекунанд духтараку қати. шапкаш гем нами бушмонакай. дӯстони азиз, омадам ай магазини пастайн мерем. банан гирифтам, мевагӣ гирифтам, сев гирифтам. севоинам хали савза. ин ҳамин намуда
هم خیلی سوچنی خشروای هم سووس. بعد گرفتم اینجا دا برنج گرفتم من برنج خیلی شیره میتیاده آقای ماستو و شیر برنج گودا کدا کیفیرای شیر گرفتم زیلن گرفتم اکروب گرفتم به هدیجا دا زیلنش قیمتای و پیولا گرفتم ای پیولای سفیدی خیلی گرفتم سرانو پیولا باشه و دیگر خونه دا من از میبینم و سالفیتکا کافسیگدا برای خونه اینا با کاپوچینو گرفتم کافه و نمی سلیفکی دوراکو تریبادنو من ناز میبینم هر هفته این دو تا سه تا میگیرم این خیلی پالاتینسا گرفتم 6 سومونی خیلی شراک پختگی سویت شام مخلوم شد گرچیچنی سویت باید دیگه اینامش گرفتم برایم کخنیا ایشان همو 6 سومون پالاتینسا هاشون ای производство خچونای همین قزاقستانای اینجا دا گرفتم کادو هم قدر کادوش پانسم بودم کادو گرفتم یک مانتوه یا ساموسه کدنیم چک شای 300 سومون دا خرید کردیم چک شای بعد اینجا گرفتم خیلی شکلات گرفتم خیلی چوکاتی خوردم دا زینم دا چوپا چوپس گرفتم کیلوکی زکاس ما میکنه هر بار رفتیم سراز آمده چوپا چوپس بگیریم و این خیلی کنفتی گرفتم همین با مزه ها ده یا همون رخطم فیلم رخطم به هر مزه باید 5 کیلو وای گرفتم سپاگتی خیلی قشطور 5 کیلو گرفتم من خیلی مکرون قدر بسیار خود میکنم بسیار انکوبینس میکنه پچکاکیش برکت نداره بعد خیلی گروخ گرفتم با دونگی و می کرچکا و چیزو گرفتم جوباجو کردیم روغن گرفتم گفتم خیلی کم تاشه ولوگای کانالی ما باید ما نشون تیم چیکار میکنیم چی میخریم چی نمو چیزا را استعمال میکنیم باید نشون تیم خیلی کنفیتا کوی نمی قم دوشون خیلی قیمت نیست 1 کیلوش 30 سومونه یو انه بانان قریب 15 سوم کیلوش قیمت نیست بانان جدا اینم خیلی دوستان عزیز خریدی امروزای ما دوستان عزیز حاضر اومدیم با یه بار دیگه بازار رفتیم در این ولوگ 2 بار خرید میشود وای مغازین بود ایش بازاری که کالونی که هسته یا مقدم اینجا 1 بار میروم او 1 بازار دیگه گفته بودم اون نه ای بود دیگه بازار کاندیترسکی مغازین داشته اینجا هم بار مرده که اون مهره ما قطعش نرفته بودم این دفعه گفتن که همونجا کاندیترسکی همه چیزای پخت پز میفروشه مرا میدونه که به حد پخت پزم ناز میبینم پختنش هم ناز میبینم خوردنش هم ناز میبینم من شیرینی خرکم برام چقدر حواس دارم هم خیلی پخت پزاده حاضر من نشون میتیم که چی گرفتم دوستانی عزیز برای همین پخت پزه همش همین خیلی یه دو چیز دیگه هم هستش ما تماشا کنیم این خیلی افتان همینجا 20 دونه بده گفتم حاضر خیلی شپازم باید ده 10 دونه دیگه دارم ای سرخه کنوایو دیگه خیلی ترکه این نمودی ککس میپازی رزینی گرفته بودم درنی وایدا میدوزم دیگه نمیجنبم خیلی راست تکک میسته بعد گرفتم одноразовый خیلی میشکیو گرفتم یا میشوک میگم یا многоразовый همیورا چند روز استفادهش میبرم تا بزیب شدنشه نغزکه که نوکشه کم ترک خیلی میبریم شکو بوری که روی سالاتو دا میشه مایونز میدوزیم خیلی украшенش میکنیم اینجا گرفتم کاکاو کیلوکی گرفتم اگه گفت نمیدونم خوشرو میکنم اگه گفتم سیب سیاک نه مادا میفورم تستم خیلی شکلات میشوه گفت نغزه رسیسکی گرفتم بعد گرفتم اینم خیلی تفلونوی پاکت میگفت وای کوریگ میگفتم برای پخت پز این خیلی نه دتای میگفتم دتا تفلونوی خیلی چی گرفتم ام خیلی یوبش مورم بگیرین многоразовый вообще не 1 سال شد پیشینه گرفتگی من دیده بودیم که نشده خیلی داغ زده نکیم میشویم با کدام میگیرم من تورت میدو بسیار میکنم من این در کوره ای گرفتم اینمی هر دوش 14 سومون میشده ارزونک بعد گرفتم اینم خیلی پاسیبکا اولی نموچا گرفته بودم خیلی رازنацветный بود این دفعه خیلی سویتی روز وینکش فورید من بیرنگک شام بود
бо ин цветиш хеле необычное боло хеле ягон чӣ мекунем ку кекса кода крем мекунем мечӯшем фасонак меша ай гирифтам баъд ин хеле чӣ гирифтам барои тагои торт ам хеле беҳад махқулам буд мекофтам як торт мекунам торти ден рождения торти медовия тамошо кунем ҳоли рецепт хай ҳаста медовира хай чанд қай ки зурм расид ман ҳамеша вида бояд бупазам шумода нишон метиҳам баъд гирифтам творог гирифтам хай творог хати ягон чи тайёр кунам бо нишонто метиҳам ҳатман сметана гирифтам сметана 1 кило буда 20% 15 сомон ира намедонистем я одамам точкаи хмон адрес додан гуфтам беабор хай бигирем чӣ хела гуфтанд ки 20% ам боша зато ғавсай хушрӯй беҳад ғавсай иҷа дозима гӯшт буд гӯштора майда кардам баъд гуфтам бе навори чира кунам лимон гирифтем лимонҳои ташкен будай хеле майдача будай 3 та лимон гирифтам ҳайҷода лимон қариб 4 сомона як донаш ба гирифтам зелен бина укроп гирифта будам имрӯз бо пиёз гирифтам гуфтам гашниш боша наёфтам гашниш соро да дахтари калоним да термос гирифтам термосе ки мактабшон да метиҳан ҳарчине ки вай да мумкин нестай ягон чизи хинаки хӯрдам азаш нестай агар чизи хинак бихӯра дарав иммунитетш пастай касал мешава дахтари марам хали фақат чизои гарма вайш мекунем метиҳемша баъд гирифтем чормағз ним кило чормағз гирифтам чормағз қимата иҷада 100 сомона ям қайки ним кило гирифтам хай ягон паз мекунем дар кор меша баъд гирифтам якта гулкарам гулкарам гирифтам хай бо ягон чӣ мекунем ба гулкарам чизоями салата ама мекунам ам хай алқоча мекунем ба маза мешавад инам хай дӯстони азиз имрӯза бо камтар хариди мо инам хай тамошобинони азиз маразелники мо инам халияй хай ки яшикош я хел шикастагия иҷаш хай надора болохша бинед надора инам иҷада ма гӯштора гирифтам нахтам инам иҷа заморожени мемонам гӯштора наҳози гирифтам оли сахт нашидиям мулоимакан инам хай пакета ма тинук када мемонам вақте ки даркошко аялашам хай мешкани ҳуй мешава не ки пешаки мебурорам бо агар ягон вақте ки аёдум бироя саросима шавам ам хали мекунам бароям тинук када мемонам иҷаждам анам хемондаги тинук када ҳамаша хемондам поёндам яки абора гиштем иҷа ҳама устуғонаша ҷудо кадагем отдельни фақат устуғона иҷада дӯстони азиз ҳозир медови торт кадистам гуфтам нишонтим тарзи круглиша инам хе ба кайцои торт пазак инам хе ма меҷиқам гӯё ки кругли меша агар хали надошта боше кришкаи сковородка қатиам осонакай инам хе меҷиқен мебирем гӯё инам хе ма кадам биридам бинед чӣ хел шуд ба ҳами гармогар мекунем ози гармай ай ҷудо накардам ҳоз чапаш мекунем ҷудо мекунем и лавош уже биридагие ҳуй мешавад якм коржай ҳози қабат шудагиай да 4 6 7 қабатай сирхак иҷада ай барош биромадагио крошка мешаванд инам қамондагиай чин я торт крошкаш мешаванд ам хушрак омадагиай ки баёш инҷада гирифтем ози тайёр мекардам крема бинен заварнояй сафеди хушрӯай якта гӯшони молоко рафтагиай кунужда як қошиқ бори монда ина якта полни иво ними ира қариб 350 грамм масла рафтаги анам маслара дар ҳарорати ки хона як сутка қариб беста беҳад мулоим хушрӯ шава намебира крема бинед чӣ хушрӯ омадай сафеди чиай чӣ мегаанша заварнои намеги заварноям аҷоиб хушрӯ крем омадаги и барои медовам хе нағзае ки ҳам питаца мекуна
беҳад хушрӯй подписчикои нав ина бинен 5-6 намуд медови да канали маста айсарш то охиршай силка якташама закрепит мекунем да комментария кадоми том ки мехоҳен айсарш то охирша тамошо кунем бо вақтона ёд мегирен. Ози ма тарзи кремкиниша нишон метиҳам тамошо кунем. инам хе дӯстони азиз иваи ма шикаст. ма гуфта будам дафку камтар ҳами чизи сахта букови тестара кофтум ки шикастак бояд чӯи қатӣ мекардам саросима будам зодрузи одам бегаҳай мо бояд бегаҳ баремша мебарем метиҳам ардак мебара метиҳам мебия барои ки и ҳамкоршай падарка мекунанд да дени ражденияш торт беҳа торти медовера наз мебинанд бо домашний ба баракати хушрӯ ҳамҷамонам ягон чи нашуд ба мепартомша сос карда наметонем ша ба фикрам ай шикаст як клей доштам пластмасстави хай мехароят оли акна ай бозор омадем дига и ҳафта бо бозор мерам насиб карда боша инам хе камта крем мекунем ки ҳами торт хушрӯяк беста наҷунба баъд қандовам камтар мекунем и крем худашам хел ҳаст ки тезда питаться мекунад 2 соата и торт тайёр меша заварной ҳами хел хубиш дар ҳами мидови крема тезда худаш мекаша ҳами торт ҳам осонай ҳам мидови камта ҳами коржоша инам хали қати тефлонови хали коврика ё чӣ дошта бошен чӣ меган пергаментни бумага дошта бошен тез мегирем мепазен проблема намешаватон хали дер пазен монда шаве хайку камтар ҳам любой торт одама монда мекуна беҳад торти ба маззаҳай торти ба баракатай яктам хали торт мекунед дуруст ҳерӯз мехӯред ай ҳама торти ба баракат торти медовия баъд ҳами қазоқистон қазоқҳо ҳам машқ хариб торти ҳами медовия нағз медидиянд ба хотири ҳамаи ҳамкорш ҳам ҳами торти медови кадестем ҳам рӯзи зодрузуш да и торт ҳам падаркаш мешава ҳам дар рӯзи зодрузуш беҳад хирсанд меша дар дастархонош ҳами торта мемона торти ай ҳама ба мазза барои рӯзи зодруз мешава дӯстони азиз ина қариб тайёр шуд охирон слоишам монду инам хе тамошобинон ҳами пасибкара харида будам ҳам хали шарикчаи розвира болош данам хе камтарак чошидам гуфтум камтар видеош дига хел шава хай касе бо фикри ақидаи худаш торта украшение мекуна инам хе дӯстони азиз беҳад торти хушрӯ шуд майдачоҳоша аз зиёдиҳоша ҳамашам хе крошка кардам болошда беҳад торти бамазза мешава ҳатман шуморам бикунен барои оилаи худтон рецептош ҳастае дар комментария закрепит мекунам ва ҳами влога ба охир мерасонам дӯстони азиз лайка фаромӯш накунен то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.